tragovi Na krvi. mjestu zločina. Na brutalan način ubio, Svi su znali za njegovu prošlost. ali nisu mogli ništa učiniti. Sve je bilo uzalud. Dobrodošli na mjesto zločina, prvi hrvatski true crime podcast. Ja sam Tija. Ja sam Filip. Ja izvukla ono iz gubice, nisam mogla pričati s onim toliko dugo. Ako se sjećate od prošlog tjedna, Tija je imala nešto u ustima. A, protezu. Protezu, da. Aha. Prozirnu Da. protezu. PP. Pepe. Izvadila sam svoj Pepe iz usta. I nastavimo sa epizodom, tamo gdje smo stali, kod Madeline. Aha. Dakle, Šta, jel idemo straight at it? da. Ok. Vjerojatno da. Zato što zadnje što smo vam rekli je da su oni postali Arguidos. Gle, na cliffhangeru smo završili. Recimo. Da, i moramo nastaviti od toga. Vi na rubu stolca. Da, oni su rekli, to je policija rekla je portugalska, kao oni su naši sumnjivci. Njih sad full jako gledamo. Skupa s onim likom, ali njih isto još i jače. Njih još jače. A by the way, u međuvremenu je i britanska policija se naravno priključila. A daj, ne mrete bez... A daj, dečki, a daj. Oni se mrze sa Portugalcima. Znači, Portugalci njih mrze. Znaš, neko je novi došao. Ovi su već uigrani tim, oni su sebe doma. Da, ovi su došli... Oni su potpuno sjebali su sve što su mogli sjebati, ali kao mi, we can solve this with the power of friendship. I onda dođu jebeni Englezi. I uvijek, zapravo u svakoj priči se može reći i onda dođu jebeni Englezi. Da. Ali ovdje specifično. Čak je neko bio komentirao kao da se osjećali kao da su pod okupacijom. To je smiješno kada dolazi iz usta Portugalaca, top 5 kolonizatorskih država svijeta, jebema mater. Ali da, doslovno Englezi dolaze, alright lads, here to solve this. Spoiler, nisu. Ni jedni ni drugi, svaka čast svima. Dakle, zašto su oni imali razlog misliti da je Madeline ubijena? Zato je ovdje previše gluposti se dogodilo da je slučajno. Mislim, ne znaju da je mrtva. To je prvo osnovno. Kao prvo i osnovno. Ne znaju. To je ogromni korak. Pogotovo kada imaš roditelje koji aktivno dalje traže. Doći roditeljima i reći kao, by the way, mrtva je. Da. Je dosta gadno. Ne morate više. Kad nemaš tipa jedan jedini dokaz koji ti treba, a to je tijelo. Da. Na primjer. Zalim. Ili tipa, ne znam, 5 litara krvi. Onda bi možda rekao, fine, možda. Iako ako smo gledali Gone Girl. Ono što su napravili je to da su doveli pse koji su svih razveselili. Znaš od intervjua kad imaju puppies? Da. Pa Tom Holland sjedi sa da. puppies. Ne znam zašto Tom Holland specifično. Ali. Doveli su Kila njuši krv. K-I-L-L-A-H. Kila. Ne, ne. Ko bjesnoću ima. Na lancu oni ovrži. Kriva Kila. Misli smo K-L-A. Ona znači njuši krv. Kejla. A tijelo njuši Edi. To jest Edi je tu za njušenje tijela. To jest mrtvih tijela. Sad sam više da je ono... Kadaver. Sad sam više da je Kila ono tamo... a jedne strane... Hej, ja neko umro. Oba dva psa su... To mi je isto urnebesno kako pišu o njima. Oni su ko... Lore, da. Znaš onda kad imaš, ne znam sa čime da to uopće usporedim, kad imaš tipa u nekoj branši onako full starog, uspješnog majstora u nečemu i onda je ono kao, nemoj ga nikad gledati u oči, on kao je tipa ne znam, neki veliki pisac koji je napisao i ono kao, nikad ne smiješ s njime pričati o vremenu i ne smiješ sjediti na ljevoj strani stola i neki kurac, jer će on popizditi. Isto tako imam i za ove pse kao ono, oni su najbolji psi ikada, oni kada dođu ovdje onda ako oni su naučeni da ne smiju nikad lajati osim ako definitivno nema mrtvog tijela i onda tako nekakve... Da, pa mislim tako ih treniraju. Pa tako ih treniraju, da. Samo što, naravno, prvo da kažem, ti psi, ne samo kao ovi dvoje, nego generalno. Ali ovi dvoje specifično, fuck them. koji su trenirani da nalaze ove stvari, nisu nepogrešivi. Tako je. I osim ako nije ono cadaver dog gdje dođe do tijela, koji je actual dokaz, onda pas koji će namirisati mrtvo tijelo i napraviti nije baš najbolji dokaz i ne prolazi baš najbolje na sudu. I to nije zapravo kao dokaz na sudu, jedino im može pomoć kao pri potrazi zapravo. Jer again, to su psi. Kao nećeš psa staviti na witness stand. To bi bilo slatko. Jako slatko. I onda stave onda na Bibliju capu. Da, pa tako može, što jako ne razumiju. Cijelu istinu i samo istinu i ništa osim istinu. Kao, hvala.
oni su njih doveli u stan u kojem su ovi Njihov stan bili. koji imaju iznajmljen i onda su ih doveli u ovaj da istraže. U stan u kojem su bili Madeleine i ekipica 5 ajeli. Međutim, što se dogodilo? Oni su jedno vrijeme, ti Ocean Resort, su Čistili. ostavili taj stan takav kakav je bio, međutim onda su ga malo iznajmili i onda te kasnije su ovi došli sa psima. Suludo. Malo kasno. Suludo. Da, doslovno. Suludo. Doslovno manijakalna stvar za napraviti. Ovo su taj apartman iznajmit, kao onda reći, ej, hoćete, imamo popust na 5A. Aha, zašto popust? Pa, nema razloga. Čisto tako smo odlučili. Dakle, u tom stanu su oba dva psa dala znak na taj način na koji oni daju znak da je tu ili krv ili tijelo. Iza sofe u dnevnom. Znači, također Eddie i Blizor moraju u spavačoj sobi. U glavnoj spavačoj sobi. Glavnoj spavačoj sobi kao... Da, znači gdje su spavali Kate i Jerry. Okay. U novoj kući, znači oni su međuvremenu, Kate i Jerry su pošli, iznajmili su neku kuću. 5B. Isto u Praia de Luge, da budu tu blizu, nisu htjeli ići doma u Englesku. Oni su bili sa blizancima tu i znači došli su i tu sa psima ovi. Eddie je alerto na onu plišanu mačku i to im je bilo kao, ok. A Kila nije ništa tu. I Eddie kasnije opet na nekoj robi od Kate, koja je pripadala Kate. Okay. I također, oni su rentali auto, ali su rentali auto tipa 20 dana iza, nakon što se dogodi otmica, to jest nestanak. Oni su doveli pse do tih auta. Okay. Eddie je alerto kraj vrata od vozača, a Kila u prtljažniku i unutar vrata, znači kao unutar vrata vozača, isto tamo gdje je neki pretinac kao, gdje ono može staviti nešto. I bio je taj neki ključ i kao nekakav privjesak i onda taj privjesak kad su makli i stavili ga tipa u kantu sa pjeskom i taj ključ, to je privjesak unutra, ona je opet alertala, što je dosta interesantno tako i zapravo mi se to sviđa da miču stvari, da provjere jer je to stvarno tako. Šta mislimo o ovom? Jer su se ljudi jako zakačili na taj auto koji je nakon nestanka je iznajmljen, što bi značilo da je Madeleine nakon nestanka mogla biti u njemu, što bi značilo da su roditelji itekako upleteni u čitavu situaciju, ali mislim da to su ne. psi. Plus, možda je nešto drugo to bio. Kao, možda je neko drugi mrtav bio u tom autu. I don't know. Možda je nešto što... Mislim, ako je to rentani auto, nemoj me zajebavati. Ne može to... Da. Ne znam, zato što je znači... Zamisli da je taj auto bio rentan od strane osobe koja je actually ukrala Madeleine i vratio auto i oni su sasvim slučajno rentali taj isti auto. To bi bilo kao unbelievable. Suludo. Ali da, mislim, na kraju dana to je it's a dog, kao pas. Ljudi pogriješe stalno. Znači, implikacija je da su oni ubili Madeleine ili da se neka nesreća dogodila. I onda da su oni sakrili to tijelo i držali ga negdje 20 dana. Iza kauča možda. Da. Možda iza kauča. Ljudi su ovi, tipa, sva policija svijeta je došla i svi su provjerili svaku ulicu okolo, osim iza kauča. Ispod kauča. Kao ono, u kauču možda. Možda, između jastuka. Ono, ko daljinski, Madeleine, parkovanica, nema ništa. Saberite se ljudi. Ima ljudi koji ekstremno do dan danas pušaju pse kao krunski dokaz u svemu ovome i da su roditelji tu krivi za to. Ja iskreno mislim da su oni preglupi uspjeti nešto ovo. Sa toliko očiju i sa toliko istražitelja i sa toliko ispitivanja i sa toliko svega upretih na njih. Ali zašto bi? Prvostano, zašto bi? Znači, i kao, da nastavim samo ovo. Znači šta, držali su tijelo 20 dana i onda su iznajmili auto, uzeli auto, stavili tijelo u auto, otišli u Španjolsku, riješili se tijela i vratili se nazad i kao, ok, here we go. I dalje ne bi toliko... Ne znam, imam film da ne bi toliko pažnje na sebe uzimali. Da, prvostano njima su novinari bili ispred vrata 24 sata dnevno. Zašto bi itko, znači prvostano da se nešto ok, to sad smo već na teorijama, malo smo sad opet se zapleli, ali ako je teorija da se nešto dogodilo, neka nesreća, zašto ne bi prijavili, zašto bi to išli sakriti, prvostano, i onda se išli u drugoj zemlji rješavati tijela, znači prvo ga držati 20 dana i onda u drugoj zemlji se ići rješavati tijela, ne, i još onda obavijestiti sve moguće medije i svi su im, kažem, novinari bili tu, znači oni bi to morali sve napraviti pod tuđim očima koji su bili na njima 24 sata. Doslovno stalno. Ono, fakat nemoguće. Insane. Da.
Ali također, mislim sad kad smo već na teorijama, jedna od teorija koja uključuje onda i zašto, ono što je Tija spomenula u prošloj epizodi sa time zašto se blizanci nisu probudili, je ideja da su oni njih sedirali, da su im malo ono nešto metnuli u piće, kako bi oni malo bolje spavali, kako bi se oni mogli malo više opustiti ili ja ne znam šta, i da su malo fulali sa Madeline. Da, i ovako, ja mislim da oni ne bi fulali zašto su doktori prvenstveno. Kao prvo nisu im davali, i osnovno. Znači, anesteziju doslovno, pa ono kao, slučajno se dogodilo. Odokativno im, drobili zanakse u fucking piće. Jedno šest onih tabela zanaksa. Doslovno, da. Samo ali, jedan za blizance jednog, jedan za blizance drugi, 12 za Madeline. Ali, ja moram reći da ja iskreno mislim da oni njima jesu da jesu nešto. Da. I da to nisu htjeli priznati da ne bi ispali još gori roditelji nego što jesu. Zato što, zašto se ovi nisu probudili? Zašto se nisu I probudili, zašto, mislim, ako je već noć prije, znaju da su se probudili, svi, i da je bilo kao, pa zašto pa možda im možeš dati nešto za spavanje. Ja, kao dijete osobe koje je u medicinskoj profesiji, mogu reći da je moguće da se dogodi u određenim situacijama, kada je dijete pod nekim stresom ili pod nečime, da roditelj koji je u doktorskoj medicinskoj profesiji da možda da nešto tom djetetu za neko smirenje. Ne mogu reći da su mi ikad davali nešto za spavanje, da bi spavao bolje, da oni mogu partijati, ali to su fucking doktori. Da. Doktori prolaze svoju edukaciju i sve što trebaju proći sa razlogom i takve stvari se baš ne sjebavaju. Da, ja mislim da definitivno nisu samo sjebali. Mislim da. Mislim da je možda ona tipa dublje spavala, pa se onda nije probudila kad ju je neko uzimao. Ne, ali zašto bi? Ako jednostavno je sedirana, dobro, lakše je uzeti. Pa to kažem. Kažem da je dublje spavala, pa ako je neko uzeo, da se ona nije probudila zbog toga. Pa onda da nije bilo kao, vrišti ima, šta se dogodilo. Da nije onda nužnost da je ona ubijena, da se prenese negdje. Da. Tako da to mi nekako ima smisla, iskreno. Kao, moguće. Sorry, moguće, Kate, Jerry. Ali ideja da su oni slučajno sjebali i onda da je ona umrla i da je njima prvi instinkt bio sakri iza trosjeda. I zovi BBC u isto vrijeme. U isto vrijeme. Kao idemo jako pušati ovo da je nestala, to će trajati pa tjedan dana, onda ćemo izvući iza kauča, baciti negdje i to je to. Neće da s niko više nikad ništa. Ime Madeline McCann će se zauvijek zaboraviti. Sad nas dvoje debila, koliko već godina kasnije, 20 godina kasnije snima fucking podcast o tome. Ili kao da je financijski neki gain. Šta će im? Prvostno, šta su ubili dijete ili prodali dijete svoje, oni dvoje? Doslovno. I onda ćemo od toga napraviti dovoljno veliku priču da nama daju privatni avion da mi onda možemo putovati okolo di hoćemo. Dušo, savršen plan. Pack your bags. Oni se zapravo dokaz koji su trebali pogledati je jesu li se oni pakirali za dulje od onog godišnjeg. Tipa ovi svi idu sa jednim koferom za dovoljno vremena, zato ovi su 6 velikih kofera. Pa planiramo ostati neko vrijeme. Zašto imamo samo 3 obleke za Madeline? Zašto pitaš? Nije važno. Dobro, da, tako da stvarno ja ne mislim. Ne mislim da su oni i svi vi koji mislite... Ubite se. Dajte, promislite još jednom, molim vas. Nažalost, nije nažalost, ali to je vrlo filmska stvar. Jer zvuči kao, možda oni su najbliže tu, oni su zapravo tu sjebali sistem, ali nažalost, u pravom životu postoje ljudi koji će samo doći i uzeti dijete. Dobro, naravno, meni je jasno da su oni promislili na njih i da se morali su ih eliminirati. Da, pod povećalom, zato što često su roditelji, ako je dijete ubijeno, često nažalost su roditelji ti koji su krivci. Tako da s te strane potpuno razumijem, ali mislim da ovi kao dokazi... Žambene. Pogotovo to sa psima, dovođenje nakon mjesec dana, nakon što su to neki drugi ljudi. Mislim, kako uopće to ti je palo na pamet? Kao nakon godinu dana. Da. Ne znam. Ali to je doslovno, mislim, nije dokaz koji se može koristiti pravno, nego je samo nešto sa čime njih onda možda mogu pritisnuti ili još gore plasirati u novine. Da se još... Da, znači ispitali su naravno odvojenu i Katie i Jerrya. Doveli pse tamo, da kažu uživo što su čuli. Da, onda naravno policija ide s tog nekog ugla kao, vi ste sigurno dali tablete za spavanje, nešto se dogodilo, možda je ona tako umrla, ona govori, čak su joj dali kao, rekli su u smislu, ako budeš priznala sada, dobit ćeš samo 2 godine i nešto tako. Ona kao, naravno da neću priznat, mislim, to se nije dogodilo.
I policija je rekla da je umrla kao rezultat nesreće, znači da je to njihov neki zaključak, da je ovo sve sa restoranom bio cover up, znači da su čak i njihovi prijatelji bili upleteni u to, da su oni si pomogli to prikriti, Ajde ih optuži sve sada, ajde. Ali pazi ti ideje. Da ti ideš optužnicu punu napraviti na temelju 2 psa i ničeg drugog. Baš. Nemaš niti jedan dokaz. Zato što ta krv koja je nađena u autu, to je bilo malo komplicirano, kao oni su rekli da taj DNA možda je moguće da je od nje, ali ne postoji način za to skroz zapravo. Ne znam zašto, jer se ne razumijem u DNA, mislim, u tu znanost toliko. To, doslovno ja da vidim krv i kažem, pa to moguće da je moja krv, a moguće da i nije. Izgleda da nikad nećemo znat. Ovaj policijski detektiv koji je na početku vodio slučaj, znači on je Amaral, se preziva, on je maknut sa tog slučaja. To jest, zato što... Znači kaos, like kaos. Isuse Bože. Ono praktički nemoguće da je sve ovo sa njim doslovno filmski. Da. Kao, on je prikrio to da su ovi koji su ispod njega, policajci, zapravo prebili neku ženu kako bi ona priznala da je ubila svoje dijete. Slično, možda nešto slično što se trenutno događa. Di koriste nekakve dokaze kako bi neka žena opet priznala da je ubila svoje dijete. Ideja da on radi 2 iste stvari, kao njega su zvali jer kao, ajde ti imaš iskustva s ovime, a on ne samo da je natjerao ženu, ajde priznaj da mi brže riješimo ovaj slučaj, da mogu ja imati riješen slučaj, jer na kraju dana, nažalost, najčešće nije sve Brooklyn Nine-Nine u policiji, nego se vrte se stvari oko riješenih slučajeva. A kako ćeš riješiti slučaj? Možda ne točno, nego samo ga riješiti. A kako ćeš ga riješiti? Tako da prebiješ nekoga da prizna, zapišeš priznanje, daš mu godinu dana, hvala, doviđenja, riješen slučaj. I po tome se plaćaju policajci, a ne po točno riješenim slučajevima, jer niko točno ne zna kako je riješen slučaj. Ali ideja da je on to isto napravio i da je postao praktički ekspert u tome i onda da je došao ovaj najveći slučaj ikada u kojem on može točno taj svoj skill iskoristiti je nevjerojatno. Da, i lik je, znači, nakon što su ga makli, on je napisao knjigu o ovome i prodavao knjigu kao Istina o laži. Istina o laži. I onda su, znači, ovo je možda najsmiješniji dio. On je to prodavao. Onda su ga tužili. Onda nije smio prodavati. Onda je on ponovno protutužio. Onda je ponovno oni smio su dobili prvo, pa je onda on njih tužio. Pa onda je on ponovno smio prodavati. Onda je ponovno nije smio prodavati jer je bio libel. Onda je on ponovno njih protutužio, pa je smio prodavati. Znači, doslovno je onak tipa 5 puta ovaj korak jedan za drugim. Di se oni do 2022. se onako svađaju oko toga da li on smije ili ne smije prodavati tu knjigu, koja je samo laž. Samo unutra je kao, ne, to je istina o laži. Kao, ne, oni su sigurno to ubili zato jer su psi rekli da su ubili i zašto oni ne bi, oni su prljavi Englezi. Sa čime bi se većinu puta slagao, ali možda ne sada da pišeš o nekome na taj način i onda još zarađuješ o tome. Šta ću ja sad napisati knjigu o fucking McAdovima? Bagle. Pa, mislim, možda imam jednako ekspertize koji ovaj manijak, očito. Jebote. McAdovi su skupljali pare za istragu i užasno puno ljudi je doniralo pare. I to je jako poznatih ljudi. Da. Na primjer, Richard Branson. Evo te lik koji ima top ne znam koliko, top 10? Moguće. U to vrijeme on bio stvarno, ja mislim... On je užasno bogata osoba. J.K. Rowling im je dala pare. Simon Cowell im je dao među ostalima. Dakle, jako puno para i još su dobili jako puno odšteta od novina, tabloida, koji su pričali... Dobra stvar. Da, svakakve stvari o njih. Onda su i Kate je također 2011. napisala knjigu. Jedan blagi od tebe. Nije mi. Apsolutno mi nije. Apsolutno mi nije. Apsolutno mi nije. Da ona... Puna rečenica. Apsolutno mi nije. Nije mi, točka. Nije mi. Apsolutno mi nije. Ali da ona, jer se samo zamišljam ono kako sjedi u radnoj sobi i piše kao, u tom trenutku sam znala da moja kćer, da nikad više neću vidjeti svoju kćer, osim ako... Kao ne znam, malo mi je to... neobično. I ništa se nije riješilo i ti sad ideš pisati knjigu o tome i onda još to, I don't know. Mislim, nije mi se desilo i neće mi se desiti, ali pa ne želim onda potpuno suditi nekome o iskustvu koje nemam, ali ovako iz ove perspektive mi je malo malo iki. Ne sviđa mi se baš. Oni su od svih tih para koji su dobili zapravo plaćali privatne detektive
među ostalim, da istražuju nekakva potencijalna viđenja po svijetu, zato što naravno od trenutka kad je ona nestala, biljardu ljudi je reklo, otprilike, Manje više. Plus minus 10 ljudi. da, je reklo kao, mi smo vidjeli nju tu, tako. tamo, ono, po cijelom svijetu, ona Mr. Worldwide opet. Znači, ona tu, možda na turneji nekoj. Ona, da, apsolutno. Mislim, isto kod pape. Papa kao, nešto mi je na tebi poznato. Ali mi nisam... Mislim, puno djeca ovdje prolazi, znaš kako je. Mislim, to uvijek se to dogodi. Ti ovu šalu, molim te. Ovo, šta? Kao puno djece ovdje prolazi. Kao, Okay. Thanks. Čisto da ne ostane u eteru. Hvala što si mi da je obadam. Mislim, ne znam. Ide mi to na živce. Ja mislim kao, razumijem da neki ljudi stvarno misle jebote, to bi mogla biti ona. Idem nazvat. I bolje je tako nego da neko je vidi stvarno, a ne prijavi. Sigurno nije Madeline, da. Ali onda opet, koje su šanse da se ovako nešto desi i onda da je Madeline, ne znam, u Tokiju na fucking Tokyo Drift, moment. Ne znam koje su šanse, recite mi, fizički mi recite koje su šanse da neko ko ukrade neko dijete ode živjeti u neku drugu državu i samo bude sa tim djetetom, kao ovo je sada moje dijete. Ja mislim da je moguće, naravno da je moguće, sve je moguće, ali i kužim da moraju istražiti sve to, ali isto tako kužim da ljudi krivo prijavljuju isto tako. Znači nije da svak ide iz nekih dobrih namjera i vidio sam dijete koje stvarno liči na nju i moglo bi biti ona, nego idemo malo da se ubacimo u to, da ne znam, pokušamo dobiti neke pare ili nešto tako. Mislim, ima i taj moment, ali onda ima i samo ljudi koji vide neko dijete iz daljine i budu kao, imam hunch, to je sigurno Madeline. Da. I tih ima onak 1000. Da. I šta će sa tim napraviti? Provjeriti svaki trag? Nemoguće. Da, mislim, oni su pokušavali. Također su neki od tih detektiva išli undercover u taj Ocean's Club, taj resort. Okay. Pa, na primjer, to mi je užasno, dark web, među pedofile, jer postoje naravno krugovi pedofilije, i to je meni jedna od najvećih, kao najužasnijih stvari oko ovoga svega, je to da se to stvarno događa, da ljudi otmu dijete i prodaju u takve krugove. Svaka čast ljudima koji se bave time i koji istražuju to i koji imaju neku razinu, ne znam, želuca da to mogu biti oko toga. I u tome, znači da ti komuniciraš sa ljudima koji su... S tim ljudima. Katastrofa. Ne znam kako to uopće drugčije opisati i da nemaš potrebu i njima i sebi onako ispucat metak u glavu svaki dan. Zbog svega što zbog svega što čuješ, zbog svega... Užas. Sad, u 7. mjesecu 2008. godine portugalska policija je rekla ok, uvjerili ste nas. Maknut ćemo i Mekanove i onog Murata, onog što živio s majkom, s liste sumnjivaca. Mi gotovi. Mi sad, znači kad smo njih makli, jesmo sad u redu. Jesmo riješili ovo. Mi sad nemamo sumnjice, mi više stvarno ne znamo, mi ćemo ovaj slučaj za sad zatvoriti, jer mi nemamo pojma šta ćemo s njim. Tako da... Ajmo samo svi prestati pričati o ovome. Dosta, nama je bilo dosta. Tako da prošlo malo više od godinu dana. Hvala, doviđenja. Imate još 2 djece, ja mislim da je ovo ok sada. Od naše strane, mi smo se stvarno potrudili. Evo, pogledali smo 10 metara u krug, 20, i nismo nikog našli. Hvala. Bila je ideja da je ona kao sama otišla, ne znam ako kasnije ćemo pričati o tome, kao i da je tipa pala u rupu, kao construction site neki, da ona pala unutra i da je nestala onda. Bila je, mislim, ljudi imaju bilijardu teorija, ali mislim, prvenstveno ona nije mogla izići sama zato što šanse. Kad je imali su taj child log kao gore na balkonu, znači u smislu nije mogla odšetati sama. Ma kad je zadnji put 4-godišnje dijete otišlo samo istraživati nešto Ili šta, digla rulete, što smo rekli na početku. Bila je teorija ovo sa autom, da je možda ona izišla vani, pa je neko udari autom, pa je onda uzeo tijelo i riješio ga se, što je zapravo ono što se dogodilo u Srbiji nedavno. Istina. Tako da na to bi prvo rekla isto, ma daj, ne, ali u biti zapravo, moguće je. Se doslovno sad desilo. Da, ali meni je taj dio gdje ona uopće izlazi vani sama, kao ne. Da. Tako da mislim da ona nije sama izišla. Sad, znači 2008. su oni zatvorili, međutim 2013. se opet otvorila istraga. Dun. Idemo dalje. I UK vlada, sada, znači oni davaju full isto para u to, pumpaju cijelo vrijeme, gledaju kroz te dokumente, prolaze kroz sata viđenja, po svijetu, ovako, onako. Skupljaju još ekstra izjave, opet prolaze kroz izjave, intervjuiraju ljude. I da se tu malo isto, to jest ne ogradimo, nego da samo spomenemo. Ti ako ideš davati izjavu o nečemu, tipa ne znam koliko godina kasnije, tipa 6 godina kasnije ako ideš davati izjavu, ne znam koliko je to
više You reliable. better not change. Da, ali ne znam, koliko se toga uopće može... Koliko ti prepričavaš onog čega se sjećaš, a koliko ti prepričavaš onoga što se sjećaš da si prepričao. Da. Kao šta Apsolutno. je tu sada... Ja nećeš isto to ne dobiti ništa kužim. novo, nego jednostavno ono što želiš dobiti je možda da se promijenilo nešto, ili da ne kažeš neki detalj, ili da kažeš neki detalj, onda, a zašto si sad to rekao? Ili da, ako je neko, na primjer, nije smio nešto reći zato što je neko bio živ, pa je ta osoba sad umrla, pa je sad došla izjavu dat. To okej, taj dio kužim. Da. Ali, na primjer, od ovoga lika što je isto bio optužen prije, pa su ga onda oslobodili, njegova majka je rekla tek 2013. godine, ja sam vidjela neko auto kojem je bilo sumnju. Gdje si bila do sad, legenda? Doslovno. A i puno ljudi je rekao kao da nikad niko nije s njima pričao. Kao tipa neki ljudi u tom hotelu, to jest u tom rezortu, neki ljudi koji rade tamo, ljudi koji su u blizini, da kao meni nikad policija nije došla i pitala meni išta. Mislim, nije možda da sam ja nešto, kao sad ja iz inata neću ništa reći nikome, a vidio sam di je otišla, ali kao da se nisu baš potrudili oko toga da budu detaljni sa svojim istragom. 2013. je znači UK vlada, prošla kroz 60 sumnjivaca potencijalnih. Okay. To je dosta. Onda su kasnije 2015. 2016. oni davaju još para. Ja se sjećam jer ja sam u to vrijeme bila u Engleskoj kada su oni opet rekli da će dat iznova još toliko i toliko tisuća funta i ljudi su već tad bili kao malo sad već too much. Da, kužim. Baš je ljudima bilo kao dokle ćemo mi plaćat toliko jer do prošle godine su potrošili oko 13 milijuna funti. 13 milijuna funti? Tako je. Samo na jednu. Hoću reći kao... za reći, da. Dobro, ali to je na jednu osobu. Da. A koliko ljudi kao nestaje i njih se ne traži niti otprilike ovako. Da. Ja ne govorim da se nju ne bi trebalo tražiti ili nešto tako. Tako je. Ali jednostavno ljudi su bili bijesni zašto se nikome drugome ne posvećuje niti približno vremena jako i puno novac. ovoga kroz te buduće godine mislim da je doslovno bila samo propaganda vlade. Kao da idemo mi sad dati još novaca kako bi mi uspjeli spasiti ovu mladu curicu koja je nestala, koja je oteta od svoje obitelji i onda da svaki novi ministar si na neki način ide raditi ne znam, nekakvu priču za sebe da to radi. Tako da, mislim, svi ti novci, neću sad reći da je to uzalud bačenih 13 milijuna funti, implicirat ću, ali kao stvarno se takva količina novaca, ako se takva količina novaca može izdvojiti, onda se uvijek može izdvojiti takva količina novaca iz bilo koje vlade i proračuna. Ne nužno ne za nju, ali nužno za neke druge stvari. I wanna say. Tako da mislim da je više od ičega PR move sa njihove strane. Da, ne znam. Oni su kroz tu silnu istragu otkrili još jako puno kriminalnih slučajeva koje nisu dotad bile otkrivene. Što je dobro. Jako dobro. Naprimjer, neki lik je radio u restoranu tamo u tom rezortu. Tapas? Da. U Tapas restoranu je bio kriminalac, negativac. I on je navodno provaljivao u stanove, imao je nekakve probleme valjda sa drogom, nemam pojma, pa je krao dosta s posla i tako dalje. Ne možeš niti u Tapas restoranu otići normalno bez da... Taj lik je poginuo 2009. godine u nesreći sa traktorom. Da, interesantno. Okay. Netko je također upadao tamo u stanove. Znači, jako, u tim svi su bili u tim stanovima. Se događa, da. Ti stanovi više ljudi u njima nego izvan njih. U Portugalu očito. U jednom periodu je neka osoba provaljivala u te stanove i seksualno zlostavila nekoliko djece koje su bile u tom stanovima. I oni misle da to možda taj lik isto koji je taj traktor boj. Upravo sam pogledao u nepostojeću kameru kao u ofisu. Traktor boj. I sad, bili smo spomenuli za onaj skeč Jajeta. Oni su u jednom trenutku, tipa 2013. godine, nacrtali bolji skeč. Uspjeli su, nakon toliko vremena. Ali osobe bez ikakvih facial features, nego samo onako kao sa strane tijelo, to jest kao koje boje su gaće i sako šta već. Majica i onda dijete kako nosi. I u biti je jedan britanski turist se javio i rekao, to sam ja. Tako je, to sam ja bio, ja sam nosio svoju kćer koja je zaspala. Uglavnom oni su to istražili i eliminirali su tog lika. Što im je bio kao dotad, je bio ono... Krunski dokaz. Najbitniji. Ali jako za tog lika, mislim, ovo je jako ružna priča, ovo je jako sve neugodno i nema dokaz, za tog lika možda najsmiješnija priča koju može ispričat. Smiješnija? Ne bi baš rekla. Bio sam
Bio sam, jako dugo sam bio prvi... Najinteresantnija, ali ne bi rekao da je smiješno. Ok, dobro, zanimljivo, ajmo reći tako. Kao bio sam prvi osumnjičeni u nestanku Madeleine McCann. Sam misli koji je to opener. Točno si zamišljao sad Would I Lie to You? I ti lik dolazi kao, ja sam bio glavni osumnjič i samo kaos. I osim tog sajtinga, znači tog što je ta frenica njihova vidla, također se javio jedan par i oni su rekli da su vidjeli, neki Englezi, da su vidjeli isto čovjeka kako nosi dijete u to vrijeme i taj lik je vidio Jerrya na televiziji i rekao da je to on. Aha. Da je on njega vidio. Aha. Ali to znamo da nije moguće zato što je Jerry tada bio u restoranu i ljudi su ga svi vidjeli, mislim, oni mali tako da to nije on. Ima jako puno ljudi koji su ga vidjeli. S time da kao Kate je kasnije u knjizi pisala da to možda je bio zapravo otmičar, možda je to zapravo ta osoba koju oni traže, u oni knjizi ne napiše, znaju. možda je to bio Jerry, šta ja znam? Šta ja znam, ja nisam ga vidjela. Jerry poslije čita, Dušo, šta je ovo? 155 stranica. Šta je, da, di si ovo ti? 155, koliko je to dugačka knjiga, jebote? Ne znam, pretpostavljam, 700 stranica. Rat i mir, jebote. Zločin i kazna. Odlično. Da, bilo je jedno vrijeme, to me isto užasno iznerviralo, je bila neka ženska koja je kao patentirala super tehnologiju koja može naći ljude po DNA-u. I kao samo staviš DNA u nekav stroj i onda taj stroj će kao radar tražiti DNK ljudi. I onda se ona ponudila da dođe, a oni su u jednom trenu su McCannovi stvarno sve pokušavali i tipa vidovnjake su uzimali i takve kurce. Ono, sve da probaju. I onda je došla ta ženska i policija je stvarno bila kao, tu su, ajde, su se snašli, su rekli kao, ovo je kurac. Mislim, nemojte, kao, ako vi želite možete to ići raditi, ali nemojte se uplitati u istragu kao ovo je kurac. I onda je ona kao uzimala neke njene kao igračku ili neki kurac i stavljala to i onda pipala okolo po Portugalu i onda je bila neka fora da je došla do neke plaže i rekla kao moguće da je ovdje bila. Bože. I na toj plaži Niš. Pa možda su bili stvarno. Naravno, ali ništa. Znači to je doslovno mazanje očiju, ali ona je kao imala tu super cool tehnologiju. Ali užasno me iznerviralo jer su to ti ljudi koji se idu ubacivati u to isključivo zbog svoje vlastitog nekog interesa i da nešto zarade od toga ili da se promoviraju ili neki kurac naprave. Znači, ubite se. Na najgori mogući način, doslovno. I bila je još neka ženska na TikToku, ja mislim da ne znam je zapravo na TikToku i na Instagramu izišla, ne znam, ali se sjećam, jer je to bilo dosta nedavno, ona je cura koja je rekla da ona misli da ona Madeleine McCann. Da. I da ona ima tu točkicu u oku, bla, 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 da se ona ne sjeća svoga djetinjstva, njezini su došli i rekli, ne, ona nije. Šta, molim te, ne, zašto nam nisi... Ugosi kameru. Izbriši to. Imam ovdje slike tebe, ovo je tvoj rengen, tebe. Ovo je slika mame sa tobom u bolnici. Ovo je slika tebe na prvi mjesec, na drugi mjesec, na treći mjesec, na četvrti mjesec. O čemu pričamo? Molim te, prestani. Ali točkica, tata! Rekli su da ona je bolesna i da traži pažnju užasno, da je da ima neku dijagnozu i tako dalje. Što totalno, mislim, ima smisla. Užas. I McCannovi su odmah rekli kao, to nije. Vibe check, failed. Da. Ali, mislim, jel postoji mogućnost, to bi bilo fakat filmski, da Madeleine onak se prepozna kao, aha, to mislim. To sam ja. Ne, da postoji mogućnost da je ta ženska. Ne, nego da ona u jednom trenu kao bude, ova neka ženska koja je nestala. Ako je živa, maybe. Ako je živa, imam feeling da bi se to već dogodilo. Možda ne bi, jer kažem, govorim ti, ova Jessie je bila držana 18 godina. Da. Ne znam. Mislim, ali ako je živa i živi among us, ne? Among us. Ako ima pristup internetu. Ma ne, sumnjam, oprosti, ali ja mislim da ako je netko nju uzeo sa jako nefarious namjerama, nažalost. I ako je ona živa, ne mislim da je uzeo da oni zajedno skupa žive u lijepoj kućici na planini, nego u neke grozne svrhe. Tako da, ako je tako, to je onda bijelo roblje i ti nemaš baš kontakta sa normalnim internetom. Svijetom. Da. To je užasan scenarij. Užasno me snervala jedna, neću uopće spomenuti ko je, jedna ženska koja isto ima svoj podcast i tako dalje, koja je izjavila da ona misli da je bolje da je dijete ubijeno i da to roditelji znaju da je ubijena, nego da je nestala pa da kao ne znaju što se dogodilo. Kao
apsolutno to nije. To apsolutno nije bolje. Ok. Da ti sigurno znaš da je, nego da imaš nadu jer možda fakat je. Da. Naravno da je bolje. Znam da je u kurcu jer onda nemaš kao taj closure, ajmo reći neki, tako. da. Ali mislim da je puno bolje za ljude da je da imaju nadu da možda je živa zato što možda fakat je živa, nego da kao, ne, sigurno je mrtva i to je to i sad znamo, imamo tijelo i sve tako. Možda kao ljudi koji imaju puno mišljenja, ne možemo baš reći ljudi ne bi trebali imati svoje mišljenja, ali ponekad možda nemojte imati mišljenja. Ovo je fakat bilo užasno glupo. Baš užasno me bila snervala u tom trenutku. Sad, dogodilo se u 2020. godine, u 6. mjesecu, Njemci su rekli da oni imaju njihovog arguida, neki, ne znam kako se kaže, njemačkom. Der arguido. Da. Nova država se uplela u priču. Ton. Njemačka. Da. Please welcome Germany. Deutschland. Christian Bruckner. Oni su rekli, mi imamo svog sumnjica sad u igri. Kobra 11 ga uhvatila. Da. I mi mislimo da je on uzeo Madeleine i prvo je vjerojatno seksualno zlostavljao i onda vjerojatno ubio. To je njihovo mišljenje. Taj lik se preselio... Trebali su dočekati vrlo korisne i produktivne Njemce da dođu i riješe ovaj slučaj. Svi drugi za njih. Jedino će riješiti ako je Njemac upleten. Da, doslovno. Njemci dođu i kažu, aha ne, ovako se, mislim... Taj lik se preselio u Portugalu u svojim ranim 20-ima. Tamo je živio neko vrijeme. Lik je visoko oko 1,80 m, mršav, plav. Zvuči dosta dobro meni po popisu. Ja, da. Ako ćemo samo ovako po njegovom samo opisu. Fizičkom opisu. Da. Ekstremno samo fizičkom opisu. Da. Ostalo, znači, on je najveće dno. Taj lik je užasan čovjek. Katastrofa. Tako da ako nije imao veze s Madeleine, svakako je apsolutni monstrum. On je navodno priznao nekom svom frendu da je on imao nekakvu vezu sa nestankom Madeleine. Nikad nemojte frendovima ništa priznavati. Nemojte ništa pričati uopće s njim, nemojte imati frendove. On je bio optužen za silovanje žene od 72 godine, koja je bila turistkinja, koja je bila u tom isto mjestu, blizu gdje je Madeleine nestala. Ne. Također je lik optužen za seksualno zlostavljanje djece i također je švercuje drogu. U zatvoru je 2019. godine jer je svjedočila još jedna žena da je i nju silovo. Ona ima tipa 40 godina. Znači on je djeca, srednja dob, starija dob. Droge, švercanje. Snimke. Postoje snimke tih silovanja. Znači on je snimao to i to znači doslovno postoji i on je optužen i lik je u zatvoru. Mislim, hvala na dokazima. Njegova bivša djevojka navodno je rekla, sad to opet rekla kazala, ne mora biti, ali navodno je ona rekla da je on dan prije nego što je Madeleine nestala, rekao njoj, ja moram sutra ići u Prada Luži, moram obaviti jedan užasan posao. Kao grozno je, ali jebi ga. Neko mora to napraviti. A man's gotta do what a man's gotta do. Također su rekli da je prebacio vlasništvo auta svoga na nekog drugog odmah dan iza. I još jedna velika stvar je da je njegov mobitel bio u blizini tu gdje je Madeleine nestala. Znači, doslovno u tih 5 minuta oko njezinog nestanka. Da. To su držali, znači neko vrijeme onda je portugalska policija isto rekla da i oni sad imaju sumnjica. To je bio taj sumnjivac. Naknadno su rekli. Portugal kao, tako je. To je onaj, kako si rekla ime? Kako si rekla da se zove? Christian Bruckner. Tako je. Da, imamo već dugo vremena ga gledamo i sigurni smo da je on. Da. Aha, okej, da, jer mi smo skužili jer smo mi Njemci, čim smo shvatili da neko naš radi nešto loše. Tako je, mi vam nikad ništa mislim, kao, dobro, Njemci. mislim u zadnjih nekoliko mi se full trudimo da ništa loše ne radimo, tako da ako mi saznamo da neko naš radi nešto loše, mi odmah hop, na njemu smo. Ne, slažem. Hop, cup, bum. Mislim, njegova bivša je rekla da je ona dan prije, da je rekao oni to. Oni su se, jer su bili zajedno dan prije. Da prebacio vlasništvo auta, drugog. Auto imao. Mobitel također je bio tamo, znači njegov mobitel definitivno bio. Postoji mobitel, da. Tako. Ne, mislim da smo više manje na istoj strani smo, tako da, možete vi sad nastaviti. Nema smisla da mi sad nastavimo, iako je u našoj jurisdikciji, mi bi trebalo to. Kod nas je on, zato što je Njemac u nas je u zatvoru, on lik je doslovno u zatvoru. On... Možemo a taman smo sad mislili,
A dobro, ajde, evo, možete vi riješiti to Ok. i možete nam poslati svoje Mislim, fajlove koje imate vi imate isto čisto neku da... djecu koje su nestala, hoćete vi to onda ići rješavati ili? Tako je, bravo. E. Zapravo mi to ali evo, dopustit ćemo vama Ako da ovo nakon bude. naš bude, mi ćemo opet Može. se baciti, može. Evo, da. A mi smo tamo, evo, dobro, ajde. Samo da je riješeno, ha? Može to. Ma da, nije bitno Da, ko je. tako je. Da. Samo, ali ajmo reći da smo oboje riješili. Kao. Mislim, mi smo- zajedničkim Mi snagama smo da smo, definitivno... I da sad smo u svi šestom- znali to već neko vrijeme. U 6. mjesecu, dakle, doslovno ovaj mjesec kad mi ovo snimamo, Doslovno, sve vijesti o ovome su tipa 10 days ago. Jako je smiješno. 2020. su oni već rekli da je Dobro. on, tako da to odatle traje, ali sada su oni izišli vani, izišli su vani, Izišli vani. na press conference, Njemci, svi Njemci, i rekli su, mi imamo nešto jako bitno, mi smo našli nekakve mailove koji su vezani za njega. Znači nisu ništa rekli prespecifično, Da. rekli su samo kao da su tu bile slate nekakve... Slane, Slane. slatke. Bile poslane. Poslane. Nekakve slike, nekakve videa zlostavljanja djece i tako nekakve Oni odlučili gadarije. baciti neki teaser. Prvo. Da. Samo kao, mi imamo mailove. Vidimo se. Rekli su također da je masu toga bilo izbrisano kad je Medi nestala. Znači tih mailova, zato što naravno ništa nije zapravo izbrisano sa kompjutera. tako da Select pazite. all, delete. Samo to je- recycle bin da, bilo. Nije to uopće. je riješilo moj problem. Dakle, mi ne znamo koji su to mailovi, što je još u njima, ali oni su rekli da je to, da oni imaju dokaz da je on ubio Madeleine. Da, špekulacije postoje. Mislim, ja vjerujem da oni imaju stvarno nešto i da ne bi samo tako, Njemci ne bi govorili. Da. I Da pogotovo imaju- napravili takvu izjavu i takvu Da. veliku stvar od I toga. to jer je ne samo reći da on velik ima slučaj. veze s time, nego već Da. znači godinama Da. razmišljaju o tome da on ima nekakve i govore da on ima nekakve veze i sad govore kao da čak imaju dokaz da je on ubio, što... Mislim, išla bi sa ovim svime što je on radio i gdje je on bio u tom trenutku kad je ona nestala. Tako da, iskreno, ja ne mogu vjerovati, ali meni se čini čak da bi ovo moglo se riješiti. Da bi ovo moglo biti riješeno, da. Jer znam, imam osjećaj da jako puno slušatelja će imati taj vibe neki o tom slučaju, koji je, nerješiv slučaj. To se desilo i ona je nestala i to toliko ne postoji dokaza da se to nikad Da. neće riješiti. Kapljica jedna kap u moru svega. Oceanu, ako U išta, oceanu jer čak. smo u Portugalu. Tako je. I ideja da se toliko godina kasnije, da je neko došao i samo rekao, aha ne, Christian Bruckner. Samo kao, ovo je ime, ovo je taj lik, postoje dokazi, je nemoguća. Ne mogu vjerovat, ali izgleda da. Tu sad postoji puno teorija, puno stvari se priča o tome. Jedan argument je kao, ako oni imaju mailove, sigurno im on nije dopustio mailove, a ovi mail provideri nikad neće dopustiti nekome samo kao, aha, evo, pogledajte mailove, osim ako dokazi nisu full jaki za to. I onda ideja da oni imaju nečije mailove znači da stvarno imaju neke velike dokaze. Postoji teorija da je on to snimao. Mislim, baš sam htjela reći, postoje doslovno snimke ovih drugih stvari, tako da... Postoje snimke drugih i velika je teorija da je snimao i Medi. I da Ili postoje, slike neke bar ili ili slike, nešto, i da postoji baš video dokaz nje. Što je, mislim, 1/1, da, dobro, on je. Postoje ljudi koji smatraju da je on morao ići obaviti jedan ružan posao i da ga je netko iznajmio za to i da su ga iznajmili roditelji za to, što je suludo. Apsolutno. Ideja za to je manijakalna. Ne, kakav motiv? Oni doslovno nemaju Doslovno. motiv nikakav za nikakav. to. I tu je ideja kao, aha, oni su došli u sobu, dignuli roletu, onda nju uzeli samo kroz prozor, dali njemu i on je otišao dalje. Insane. Smirite se. Pogotovo ne kao, di ćeš ti kao neki lik iz Škotske, znači, u žutim stranicama njemačkog pedofila koji će ti ukrast dijete za neke pare i onda ga odvesti. Ma ne, Znači, naravno da ne. Ja ne molim znam vas, šta je smirite se. ljudima. Ali, da, ideja da je to nakon toliko godina moguće da je riješeno je nevjerojatno. Crazy. Nevjerojatno. Ja mislim da ono što se dogodilo je da je definitivno znači netko izvan. Znači ne mislim da je familija, već sam rekla. Mislim da je osoba najvjerovatnije ušla kroz
ili balkonska vrata, znači ta koja su bila otključana, ili čak kroz prozor, jer oni su govorili kao, pa te se rolete ne mogu baš dignuti izvanka. Mogu se onda se dignuti. mogu dignuti. A onda Mislim, kao ne mogu mogu se se dignuti dignuti. osim ako to nije forced entry, to jest ako se jako ne otvore, a onda opet šta, mislim, Ali ja sam otvarala te rulete, kao, mislim izvana. da ih ne moraš baš, ne znam točno, mislim, kao kakve su, jer ih nisam vidjela, Da. ali ok, Jer je to- recimo i da ne, ali svejedno postoji point of entry. Tako Nemoj je. me To je, zajebavati. to je sad ono problem sa tim. I djelomično i sa ovime što mi radimo, jer je kao ono tu jako puno nagađanja i što je 100% da, što je 100% ne. Jer ti ono, ako vidiš roletu, ako ne dođeš do rolete i staviš ruku i pokušaš dignuti roletu izvana, da vidiš koliko buke i otpora i svega će dati, ti nećeš znati jel Da. se ta roleta može otvoriti. Jer tebi može doći neko ko je napisao report, može reći ne, roleta se ne može otvoriti izvana. Ili neko može doći i reći, aha, ali roleta se može otvoriti, jer ja imam doma strganu roletu koja se može otvoriti Da. izvana. I sad si odjednom Istina. rekla, kazala sa onak biljun ljudi na internetu. I to je, jako sam puno čitao ovih teorija i stvari o tome, i ljudi su glupi. Jako puno ljudi je glupo, žao mi je, i ljudi imaju pristup internetu. I onda puno ljudi gluposti piše. I onda je bilo kao, sada ljudi pokušavaju, full ima ovih koji dalje, kao drže se tih roditelja i tih pasa da su oni namirišali to, joj, oni su sigurno. A onda ima i nekoliko kao, ne, Bruckner je ušao unutra i onda je ubio je Medi, jer je kao da je ona prvo ubijena, to je neka ideja, da je ubio Medi, da ju onda sakrio iza kauča. What? I onda se on sakrio na neki drugi dio i onda je, kad je ovaj ušao unutra i kao nije pogledao u sobu, nego je samo vidio, malo je više su otvorena vrata, izašao van i onda se on izašao iz hidinga, uzeo Medi i otišao s njom. Damn. I zato, jer pokušavaju cijelo vrijeme u teoriju ubaciti da su psi namirišali Kužim. nekog mrtvog iza. I onda je ono kao komentar ispod, ono čitaš što je misliš, koji, ha? I onda komentar ispod kaže, da, ali tijelo od onak 3 minute mrtvo, on neće ostaviti miris dovoljno jak za psa da ga 2 tjedna poslije kao namiriše. To, prestanite vjerovati toliko psima koji su namirišali nešto nakon 6000 godina na nekoj točki u autu. Čudno je. I Ne drago znam. mi je da u svim ovim sranjima da su došli Njemci koji su rekli kao, ne, Mi ćemo to riješiti. ovdje su slike, ovdje su video, ovdje je e-mail, ovdje je Da. njegov telefon koji je u ovom radiusu i u ovom cell toweru. Uživajte. Meni je to što si rekao ima smisla jedino bez ovoga da je on uzeo pa sakrio. Tipa taj moment u kojem, jer o tome sam razmišljala, to mi je stravično, da moguće je stvarno da je netko bio tada unutar stana da. kada je i došao provjeriti. To mi je stravično i to bi mi imalo smisla da je kao, da su zato bila otvorena vrata, malo više, i da je osoba kada je skontala, neko dolazi i se sakrila Da je samo. tipa možda čak u sobi bio. Isuse Bože. Da. Je. Doslovno da. Stres. I onda je... I onda u tom i trenutku onda kad je lik izašao, otvorio prozor kroz i uzeo. prozor, Da. sigurno. Da. Mislim, sigurno. ali je mogućije od jako puno drugih stvari koje se prezentiraju kao nekakva mogućnost. I da je ta osoba njih gledala, jer oni su imali jako veliku rutinu. Da. Iako je to 7 dana, ali mislim skužiš, oni su tamo, žive. Mislim, jako je lako, ljude je jako lako promatrati i jako je lako skužiti što kad rade. Što je apsolutno stravično. Stravično se reći, ali je istina, mislim. I ja imam feeling da samo da je neko njih tu noć promatrao, to jest tu večer da ih je promatrao, da si i dalje mogao reagirati. Da, ali morali su znati da je mala, ko je mala i to. Znači, on je očito snimio nju nekad prije možda, igra se tamo vamo, to su i roditelji, gdje su oni, oni su tamo. tu navečer budu i to je to. Da. Užas. Stravično. Da. Činjenica je da se tu i dalje svih tih godina kasnije se priča o njima i o njihovom nemaru. A jebi ga s razlogom, mislim, sorry, ali fakat taj dio mi je katastrofa. Ja sam siguran da doslovno milijarde ljudi i djece da su imali moment u kojem su djeca ostala malo dulje neću reći nečuvana, ali kao u malo slabijoj čuvanosti, ili sama, ili negdje tipa u dućanu si otiđeš 2 aisla dalje i onda dijete ti je tehnički samo i može se bilo što dogoditi. I događa se, ali tehnički se nikad ništa ne desi, osim kad se desi. Da. I onda je sve što radiš je pod povećalom i pisat će se o tome i novinari će se toga dohvatiti i izgledat ćeš kao najgori roditelj ikada. A ja garantiram da su mene htjeli ukrast. No one wants to. To je dobra stvar. Su mogli onak 10.000 puta kroz moj život. 100%. Tako da jebi ga. Jednostavno, sorry. Da. Vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv slučaj i vrlo je zanimljivo za čitati jer ima toliko toga
što se dogodilo. Mi ovdje kao stvarno još puno teorija i puno događaja i to sa tim prelascima istraga i ko je tu bio, šta je govorio, kada i kako. Ne, ima stvarno previše stvari. Nisam htjela da ovo bude 10... Mislim, kao može se cijeli jedan podcast snimiti u smislu da bude 10, 12, 15 epizoda. Samo ovome. Mislim, ima Netflix dokumentarac od 8 previše epizoda. Ja se sjećam, odmah sam ga gledala kad je izišao, nisam ga mogla pogledati uopće do kraja tada, zato što mi je bio baš muzli su ga baš previše. Tako da to mi je malo naporno, ali evo, ako vas zanima, možete početi to pogledat. Ali da, jako puno toga. Mi smo to nekako saželi i rekli stvari za koje mislimo da su najbitnije. Mislim, nismo se htjeli uplitati u sve to, nego uvijek i ostaviti vama nešto ako želite istražiti ovako, ali ovo je nekako ono što mi mislimo da je najvažnije u priči. Da ste povezani. Ne, da ste informirani. Da. Plus, kada bude izašlo, inevitably će sigurno još izaći informacije o ovome, mislim da bismo trebali napraviti neki dodatak, jer je ovo prilično, siguran sam da će biti prilično velika vijest diljem svijeta, pa uključujući kod nas. Super, još jedan slučaj. Isuse, preostao nam je još jedan slučaj. Tako je. Hoćeš neki tease za to nabaciti? Nema šanse. Niti otprilike. Jako slučaj. Jako recentan. Dosta, nedavno se događalo. Zanimljivo. Da, eto to. Cool. Super, hvala vam puno na slušanju. Pripremite se za kraj sezone i čujemo se sljedeći put na Mjesto zločina. Bye! Pozdrav!